laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ray musidɓe a julɓe tedduɓe e yetti Allah tabaraka wa taala e duwani kene laaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam en weltanike musidɓe meɗen kippuɓe oɗo radio e nder nde ɗo saare Bansam ɗo. en weltanike musidɓe meɗen daa'iɓe kippuɓe ɓen teɓɓitagol koɗo yo arka yewte ka radio ɗo ɓangina ko yowodiri kon e yewtere islam. en weltanike équipe okkipiɓe ɓen e radio on tata ɓe newnayi ɗiɗo yewtereji islam yo feƴƴu ka radio ɗo. haray ɓaawo yettugol men Allah tabaraka wa taala do anone laaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haray ko jarnugol yani ɗiɗo groupe aji ɗiɗi. haray en weltanike kadi jama accutuɓe ɗiya fréquence ji fo nangue fréquence oɗo radio ɓaawo le ɓe andi programme on ko programme dina. haray hiɗen toro jama on jentagol jentora needi jentora kadi yani fi naftorgol. haray noon e nder oɗo sa'i meɗen raɓɓuɗo ɗo ray miɗo suɓi yewtangol en ko yowodiri e nde ɗo julde yani arruknu sani min arkani islam ngal ɗo tugalal ɗimmal e nder tugale dina ɗe. on andi musidɓe julɓe nde ɗo julde kayre ɓuri mawnude e nder dendanalngal dewe ɗin fo non no mari dalilaji buy no mari toɓɓe buy hollude yani ko julde nden ɓuri mawnude e dendanalngal dewe ɗen. no jeeya e muɗum ara nun ɗum nde ɗo julde ɓa Allah tabaraka wa taala fukkiti farlude ɗiya farillaji foppu korka hajju haɓugol jihadi e Allah tabaraka wa taala cippinayi tum aya on ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykum siyam maɗu ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykum qital non amma julde nden kañum nde Allahu on faandino farlugol nde e hoore nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yamiri Jibril yo Jibril yaha nelaaɗo addamo ka asama dow kanko Allah tabaraka taala o jonnamo jungo e jungo o farla e makko nde ɗo julde yani hunduko e nowru. ɗum no holli julde nde hino mawni ɓuri dendanalngal ndeya dewe hedditiiɗe. si tawi ɗum feƴƴi nde ɗo julde e nder alqur'ana on fof ko yiwɗen wonde Allah tabaraka wa taala yeeteke en sa howi ɗum ɗon accinte boneji hedditiɗi ɗin e bakkatuji hedditiɗi ɗin ko nde ɗo julde. Allah dal inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. nde ɗo julde nde sakkoto jommayre nde wonay sabu ha jommayre accita kala ko boni kala ko ñitti. masalan mo inni min mi etike accugol yarugol beere mi ronku mami etike accugol cigarette mi ronku haray haqiqa tan o juulani. si o juuli awa o juulani no juulirte. sina ɗum alqur'ana fenata. alqur'ana wi nde ɗo julde nde haɗay jommayre e waɗugol piiji bonɗi. idan sa juuli no hana juulirede a juuli no yamirira noon yo juule julde nde nde sakkotoma e piiji bonɗi ɗi. si tawi ɗum feƴƴi toɓɓere nayaɓere hollunde nden ko goonga goy ko nde julde ɓuri mawnude e dendanalngal dewe hedditiɗe ɗen fof. so ndaari ɗeya dewe fof no mari retre wonande korka si yehi ha nawna towi sellata kadi horodatako e mum. alqur'ana wiya ñaamu e nder ko voyasata kon a wata horodude e mum. alqur'ana wiya ñaamu etoya amma oɗa ko yo etu furay wala ñawlade. amma nayewu ngu yehi ha tiiɗi on kadi alqur'ana wi yo accirini horugol haray on ɗon yo etu. ko wano noon ka hajju si yehi ha on tigi wawata hewtoygol sabu nawnare ma sabu nayewu islam inni yo goɗɗo hajjamo. amma nde ɗo julde ibnu adama so nawni ha o longike en tant que hakkille ɗen e wonkikinno ɗon ko wi'a ko yo juulu. goɗɗo juulantamo o etata lonto julde nden o wi'ata astahfirullah lonto julde nden o horata lonto julde nden o ittata sadaka lonto julde nden ko yo juul. seede se yii ka nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam arno ndarugol Imran ibn Husayn himo nawni ha o wata darade juula ko himo jooɗi mo jogii ngawlum himo sujjude e makko. nelaɗo ari jaɓi ngawlu ngum feri yetti mo sujjatake ka ngawlu sujjatake e newre. haray ɓe maki salli qa'iman hey ko am Imran ibn Husayn ko yayi mo daroɗa juula fa illam tastati fa jalisan
fa in lam tastati fa ala janbika fa in lam tastati fa aw bi iman ko ya immo daroɗa juula sa wata joɗɗa juula sa wata walora beccal ñama ngal juula sa wata walora beccal nana ngal juula sa wawata awa eɓɓira eɓɓugol yani juulira guite ɗe kono ndaare yahaali ha ɓeyni awa ɓa a wawata few accuɗo ma ɓa a wawata few etu ma ɓa a wawata few lontinide askar non ko aafiragal hu ko yo juuli ko wano noon toɓɓere jowa ɓere nden hollugol ko nde julde ɓuri mawnude e dendanangal dewe ɗen si en ndaari hay wonɗo ka jihaadi mo tawata heeferɓe ɓen no jogii kaafa kan no iwtiri ɓaawo makko ma ndagawal ngal ma finkaari ndin no iwtiri ɓaawo makko no raɗaade mo oɗo e hoore mum yaananaaka accugol haa laawosi juula sappo no accugol ɗon hara juulaani keefeere on no ɓaawo makko so ñeegi ko raɓɓiɗi o ya soppireemo kaafa kam ma felliraemo finkaari ndi ma fampotomo dagawal ngal oɗo e hoore mum e nder ko dogata ɗon kon alqur'ana wi sallu rijalan aw rukbana juule ka dogoton ɗon juule ka seppoton ɗon juule ka waɗɗi ɗon ɗon mbabba mbangi ɗum dogude ma ka waɗɗi ɗon ɗon motor nduhi ɗum dogude kono forcé ibnu adama ma dama haqqille ɗen hino ɗon wonki kinno ɗon o yamiraka woni ñawlagol julde nden taw néglisugol fimayre itti e sikke accugol ɗon kañum hara juulaali so ndaari ha jungo hajju no farlo ma hikka ron ka hajjoyde néglisa ɗon ha ko arata allah walla ma hajjoya mais kono a windantake bakkat ko tawi kon a hajjaali ɗum fo ma inni aw hajju ma ngu jaɓatake ɓa a hajjano ila ka hajju ngu farli mais amma julde nden ila ka nde farli haray musidɓe julɓe a permettaka si wonara ko haqqille maɗe woni ala ɗon ma hiɗaɗani a finaali a heɓal ko findine e ko nandita tawi idan oɗo wonɗo ko ɗum woni laawade wonɗo ko ɗum woni raɗede e junngo heeferaɓe ɓen o wi'a ko yo juulu e nder ko o seppata o doga ɗon comme ma ko yo juulu e nder ko o waɗɗi koñumo doguɗo si tawi o nawnuɗo ɗa yananaka accugol ha ndikka si juula si tawi o wonaɗo raɗede ɗo yananaka yo accu ha laawo si juula musidɓe julɓe ene haray sellay ka nettine waɓuton fii tum ɓaymiɗo yeeyude ene sellay ka nettine waɓuton fii tum ɓaymiɗo ka luumo fiimiɗo ka marché fiimiɗo ka maakiti ene sellay ka nettine waɓuton fii wi'eede miɗo sanki lowre nden ko haande yalta fii wota ñuuƴi ɗin adu foññe kon ene sellay ka julde nden nettine fii wi'eede miɗo ukkere ka wuuru ko haande laaɓa ma miɗo saggini ñiiri ndin ko haandi ɓeeɓa fiitandi sumu allahumma la par ce que ɓe ɗo fof ko ɓe ngantinori kon ɗon wiigol ɓe juulata haa ɗum ɗon waɗa hari ko jawdi woni yeebaade na wonki amma noon o mo heeferaaɓe ɓe woni raɗaade on ɗon so o néglisi ko wonkiki woni yeebaade wonkiki no mawni haqqe ɓuri ko wiyetee kon jawdi ɓa jawdi ko na ɗaɓɓireede ko fii wonki alaa ɗaɓɓireede fii jawdi mais ko on ɗon e hoore mum risque so riski seeɗa ko wonkiki woni yawdi mais o yananaka yo accu ha o laawosi o juula ko yo juul e nder ko woni dogude ɗon so wawa wadde ruku yo waɗ so wawa wadde sujudu yo waɗ so wata yo juulu ka o dogata ɗon o anni yo nini kaka ruku mi woni o anni yo nini kaka sujudu mi woni ko wano noon nawno ɗon musidɓe julɓen ɗo fof no holli ko nde ɗo julde ɓuri mawnude e dendanangal dewe men ɗen si ɗum feƴƴi dalil jeegaɓo ɓurɗo janɗude on nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam maki inna awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi salatahu fa in sahha faqad aflaha wa faza wa in batala faqad khaba wa khasara nelaɗo maki nanegoy dendanangal dewe ibnu adama on si yahama ka darngal ko adete ndaarede hara ñaawgol hakkunde tagore nden oɗa no wujji oɗa gasi oɗa no tappuno oɗa gasi yani yottondiro on haqqeji ɗillan ni hettade joni ko yen ndaari dewe ɗe ko adete ɗaɓɓitede fof muɗum ko nde ɗo julde ne laaɗo sala sallam maki si nde julde moƴƴi haray joom mayre malidaɗi si nde julde boni haray joom mayre perdi hayri ko ɗum ne laaɗo sala sallam maki idan yani sa ndaari zahiril hadis ko feƴi komi hadis o yani si nde ɗo julde moƴƴi hay si ɗeya dewe hedditiɗe boni haray o mali si nde ɗo julde boni
hay si ɗeya dewe hedditiɗe moƴƴi haray fo e mum o ɓerdi ko ɗum firi ko feeñi kon e hadise o kono haqiqa hadise o yaani sa ine laaɗo maaki si julde nden moƴƴi ara jommayre mali daɗi si julde nden boni ara jommayre perdi hayri ko sabu andugol ne laaɗo ɗeya dewe hedditiɗe wata moƴƴude e ɓaawo julde sondari masalan si woni suuma e dayke haldama fottama lewru ndu yiyama e hinum ma e on pitike lewru ndu yiyama e yaani janngo ko horugol suuma e on ko honɗum adoranta ɗemmo e nder dewe ɗen fof ko honɗum adorata ɗemmo yaani ko mahin naafo en ko mahin juulo en ay en juulanay konti korka kan taw noon si wiyata bimbi fuɗɗodin horugol ko wana noon kadi hajjungun ino jeeya e maggu kadi julde sa wangi ka suutu kaaba gayni ya rasula ka salatu yani ka maqam ibrahim ino jeeya e muɗum sa yehi a juuroyke gabru ne laaɗo allah sallah sallam ya yaw juula karawba ay hajjungun wata timmude sina julde no nder ton korka kan wata timmude si wona julde no nder ton idan jonnon ay ɗen ɗon ndewe ɗiɗi wata sellude nden julde sellade idan si tawi a yeetama diina ma kam fof si a naatay aljanna diina ma kam fof ko si hunde kaari moƴƴi labama selli si naata aljanna haray a haani wattude yiili e dendanangal dewe maɗen fof no moƴƴira no sellira mais surtout ɗum ɗon kala ko innaɗa ko ɗum ɗon adete vérifiéde nder diina ma kam fof si ɗum marsi si ɗum selli si ɗum kelɗi a marsini a mali a daɗi a yehi aljanna si ɗum boni a perdi a hayri a yehi yiite jahannama yo Allah dandu en haray dewe maɗen fof no concerne ma ya tefo fi mum ya ɗaɓɓutu fi mum ya andu fi mum mais surtout ngal dewal wi'angal ɗo ha noon ko ɗum woni nde ɗo julde inna awalu ma yahasabu bihi l-abdu yawma al-qiyamati min amalihi salatahu fa in sahha faqad aflaha wa faaza wa in batala faqad khaba wa khasara musidɓe julɓe nde ɗo julde no ɓuri mawde e kadi ko nde ɗo julde yaani adorte e nder dendanangal kadi dewe ɗen si woni gandal feƴƴi nde ɗo julde ko kayre adorte e laaɗo make muru abina'akum lissolati bi sab'in fadribuhum alayha bi ashri yamiri ɓiɓɓe mon ɓe julgol ila ka ɓe timmini duuɓi jeeɗiɗi e yalka ne laaɗo yamiri yen yamiri ɓiɓɓe men ɓen ekkitagol hurgol ila ka duuɓi jeeɗiɗi iɗen wawi mo ekkutude ka duuɓi yeɗɗe wawi mo ekkutude ka duuɓi sappo kono ne laaɗo tigi ma kaali précise amma julde nden kadi woyla ka ɓikkum min kum heeɓi duuɓi jeɗɗi e yamir mo yo juulu so juuli alhamdulillah so juulali en fiyatamo e ñaɗantamo kono e yamirego so timmini duuɓi sappo o jaɓal juulude ko en piimo ay julde nden yaani nde ɓuuri kala ka daarirɗa a tawa hinde ɓuuri mawnude jonno musidɓe julɓe ko hori ɗum ɗo fof yo ton nde ɗo julde no yeeba ayay goɗɗo no nettina wago toon o dallinora ko fiɓami ɗo kufurami ɗo yeeyude ayay goɗɗo no nettina julde nden o négilisa fi julde nden ha wago to on feƴƴa o dallinora ko fiiɓa har himo jokkinayɗi o dallinora ko fiiɓa himo remude o dallinora ko fiiɓa himo defude o dallinora ko fiiɓa o lootaki kenen ngo o dallinora ko fiiɓa mo luutude faykoy goy kenen o dallinora ko fiiɓa himo laɓɓinde fayko ko yaanimo saɗɗude fayko ngoy ko nanta tawi jon noon tawi dendanangal dewe maɗen ko nde ɗo julde adorte idan e kadi nde ɗo julde ɓeydugol ɓanginay en ngol ko kayre ɓuri mawnude e dendanangal dewe ɗen ne laaɗo nde landano ayyul a'mali afdal ne laaɗo yo golleeli ɗin fof ko honɗum ɓuri moƴƴude ɓe maaki husnul khuluq wa salatu ala alwaqt ɓe maaki ko wongol aade moƴƴuɗo ngikku go'o ɗiɗi on e juulugol ka hoore waɓutu nokkugoɓe maaki taqwallah wa husnul khuluq ko hulugol Allah tabaraka taala e moƴƴugol ngikku kono andi dow golleeli ɓurɗi moƴƴude ɗin si tawi hiɗi ndaareede andi julde nde woni ɗon kadi premier priorité ko wana noon oɗo sahabajo tedduɗo wiyeteɗo Rabi ibn Ka'b ɗen andi o ko kurkaɗo ne laaɗo ni ne laaɗo no jeyano e ngikkuji maɓɓe ɗin sahaba ɓen toroto ɓe du'a ɓe toranoɓe Allah si on wondi neeɓi an a meeɗali torade ɓe du'a hay hunde kamɓe ɓe andintino ɓenna ya toroɓe ɓe toranoma Allah ko faalaɗa ñande go kanko Rabi ibn Ka'b ɓenni ya Rabi ene an a torota ko landu a yimɓe buy aray toro landu a fi kellal woɓɓe fi jiidi woɓɓe fi awa desal woɓɓe fi ɗaɓɓere nden woɓɓe fi gandal e ko nantate ɗo an kan a torota ko landu a o wi noon e laaɗo mi toroto on du'a joni ɗum mijitade
o miijitiiɗo haa janngo o fottani honɗum o tabintini honɗum ɓa Allah waɗi ko kanko e nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam wondi ko aduna ɗo immode jooɗode ko kurkaadu nelaaɗo audience ala hakkundeji maɓɓe ene hannde o toroto ɗo Allah nelaaɗo yo nelaaɗo toranomo Allah fi ɓiɓɓe ma jawdi ma to e to yo toro nelaaɗo yo nelaaɗo toranomo Allah fi yo taw hara ko kamɓe kadi wondoyta ka aljannaji kanko suɓi nde toɓɓere aro e janngo nelaaɗo andentinimo fayi rabi a torotako o wi mi toroto haray min komi torima nelaaɗo ko ya toranolan Allah hara ko enen wondoyta ka aljannaji hara en seedata wono woni ni ko aduna ɗo ko ene wondi ara kadi ka aljannaji kadi en seedata hara ko ene wondi nelaaɗo maake he rabi ɗum no jalɗi konko toriɗa ɗon no mawni fota awa gayra dalik ɗaɓɓu goɗɗum mbo ko toroɗami hara naaɗo kanko kadi o wi nelaaɗo enele daka ko ɗum mara goɗɗum ngo komi toroma hara wona ɗum min kadi ko ya toranolan Allah hara ko ene wondoyta ka aljanna musidɓe julɓe seede ko julde nden ɓuri mawnude e dendanangal dewe ɗen fof ko honɗum nelaaɗo tindini Rabi' ibn Ka'ab yo huwu yo ɗuɗɗi yo duumo e mum an kaasi ɗum waaway wonde ɓe ƴettanaalimo koye garanti wonde waɗay ko ɓe yettimo ko hunde jande o tori yo chance o toro goɗɗum kankadi wi o chance ata ko ɗum ɗon o mari ko o toroto ko honɗum nelaaɗo tindinimo e dendanangal dewe ɗen ɓe maaki a inni idan ala nafsika li kathrati sujud a wasi ɗum waɗay a wallira ɗan julde boyi ɓe ƴettanalmo garanti koye sa juuli awa en wondoye ka aljanna ɓe maaki si ɗum waaway wonde a mi torike ma walliran julde boyi juulu boyi a inni idan ala nafsika li kathrati sujud walliran julde boyi montan julde boyi ara yaada e mum ka darga musidɓe julɓe si tawi nelaaɗo no annduno dewal naadaygal aljanna ɓurgal ko wiyete kon julde taw si nelaaɗo suuɗayno ɗum allahumma la ɓe suuɗatano nelaaɗo no jeeya e ko joomiraaɓe gande ɓen udditirta mo gaddima yewtere si ɓe yewtude wiigol nasahal umma o laaɓani mofte ɗereeɗi hara nelaaɗo no annduno ko korka ɓurata naadude goɗɗo aljanna maako hajju ɓurayno naadude goɗɗo aljanna maako jokkere enɗam maako haɓgol jihaadi ɓe makanaynomo a walliran hajju buy ma walliran korka buy ma walliran haɓgol jihaadi buy kono ko ɓe maaki a inni idan ala nafsika li kathrati sujud yani ko ɗum ɗon ko ɓilande kullu hada al ashiya yadullu ala ahammiyati salati wa azamiha wa akbariha ɗiɗo piiji ɗi kontuɗe ɗo fof min holla ɓurgol mawnugol julde nden e ɓurgol tentugol julde nden e ɓurgol wonugol important julde nden musidɓe julɓe e on sondaari kadi ka pular men mawɓe men yani adiɓe arde e kaɗo diina ko honɗum ɓe innitiri en ko julɓe ɓen yani ko juuɗoɓe ɓen ko ɗum woni ko fandaɗo ɓe innitiraali en korka kan ɓe inni en hooroɓe ɓen e heferɓe ɓen ma ɓe inni en hajjiyankoɓe ɓen e heferɓe ɓen na ɗum ɓenni ko ɓe inni ko julɓe ɓen e heferɓe ɓen yani ko julɓe ɓen ko julde nden woni ko ɓe innitiri en yani julɓe ɓen yanide goy ko en faamu ko juuloɓe musidɓe julɓe haray watta yiide e nde ɗo julde fota reno ɗen e waɓutu farillaji ɗin joyi juulenɗi kawre waɓutu selen ñawlagol julde selen juulugol engros buy e men no maɗɗi mo juulali engros hoora yeeyata engros si tawi ko tuma juuluɗa engros yani ko ete juulugol engros ko accugol haka suudu hawteda fana ala sara potorogeje fof juula watta witiri feƴƴa waalo ko ɗum wiyete juulugol engros si tawi a yeeyi engros wo tuma juuluɗa engros luttu e yeeyugol détail haray ko ɗon ko toraɗa luttu e yeeyugol détail luttu e bana yagal ɗulle kadi wona goonga ɓe wowlay ɗum tu woni yani fi dévaliyugol julde nde fi ittugol valeur e mayre huncugol huru ko Allah tabaraka taala waɗi e mayre kon Abdourahmane Boun Awf ko patron jo risaljo ko yeyaynoɗo engros no on ko juulaynoɗo détail wago tupi o juulaymo e fewne makko goɗɗo no juula détail o yeeya engros ko fenande wonɓe wolude ɗum haray koye wacci awale haysi konngol ngol selli tawi ko tuma yeeyuɗa juuluɗa engros si yeeya engros préfére juula détail yeeya détail luttir ni a yeeyale engros ko ɗum ɓurma moƴƴande si tawi ko tuma ko ɗum woni e juuluɗa engros julde nden nde ñawlatake Allah tabaraka taala faalaka julde yoɓitande so ndaari seede sonnajo wonɗo yiide ella on
dina kan no yamirimo si woni ella on iwi o laaɓi o lootike longal ngal yo yoɓutu korka kan amma julde nden o yamiraka yoɓutu ko ko par ce que allah no holli en ɗon o falqitaka julde ñawlande nden si a ñawlike tun o memata miɗo yoɓutude ɗum nahaaju allah ɗum sina ɗum ka julde ɗon kadi innete no sonnajo si tawi woni o laaɓi o lootike longal yo yoɓutu ko duwano juulude ko feewndo o yiyayno ella won o yoɓitinta korka kam ɗulle allah tabaraka taala inni ɓayɗo nganto gonka ka anga iwri seede mi faalaka julde yoɓitande yoɓutu korka kan ɗum julde nde mi hokkima wota yoɓu idan ɗum ɗo fof ko hollu ɗum aray ibnu adama yo reeno o juula waɓu toon ka hoore waɓutu hara o naali juulowo angoro hara o naali yoɓitowo itti e sikke yo allah dandude o ronkata juulugol ne laaral sal salama maki nokko go alfarqu alladi baynana wa baynahum as-sala faman tarakaha kafara teddungal mo yo julɓe wonɓe e mofte am différence hakkunde men e ahlu kitab e majus ko woni différence hakkunde men e yimɓe defte ɓe yani alyahuda e nasara yani chrétien e juif ko différence hakkunde men e maɓɓe ko différence hakkunde men e majus si wiyama majus ko kala rewowo goɗɗum koyna allah foti ko buusiwol o rewata foti ko nangenge foti ko nagge foti ko mbolle foti ko ndiyam foti ko yiite foti ko kanko lesi estati ho joɗɗini yeeso makko ko wiyete majus kala rewowo goɗɗum hoolorɗo goɗɗum harana allah ara o yata juulirde o yata église ko wiyete majus nelaaɗo maki différence koni hakkunde men e maɓɓe teddungal makko nde julde de mo acci nde julde woni kefeero tamaman pellete mo tawi ke pas acci korka kadi o nayi kefeero goy mo tawi ke pas heɓi buuɗi hajjiroy o wimi salmi hajjata hajju waɗɗaɓe o nayi kefeero wona noon mo heɓi mbuuɗi ittirɗi zakka e montant itteteɗo zakka o wi o sali o ittata zakka waɗɗaki penaɗe haray o nayi kefeero mais fi on tigi o nayi kefeero mais nelaɗo tigi ma kaali ɗum tentini amma julde nden kañum ɓe permetali ɓe ɗon ɓe waɗali faveur ɗon ɓe suuɗali ɓe maaki al ahadu alladi baynana baynahum as-sala faman taraka kafara différence koni hakkunde men e ɓe ko nde ɗo julde kala accuɗo nde aray o perdi aray o heferɗi o yalti dina jon noon musidɓe julɓe yiya ɗo sagata noona balɗe tati tuggalitinde e leydi yiya jiwo noona ɗo balɗe tati tuggalitinde e leydi ma kenen ngo wal iyadu billahi yiya mawɗu tigi noona ɗo balɗe tati tuggalitinde e leydi jon noon ilaka goɗɗo timmini duuɓi sappo innama so juulali ko yo piye innetake mo waɗali hunde nden yo piye so natuma haray hollinde hunde waɗɗike mo a wawi so julde nde wonali farilla e hoore makko kisamme nde woni dow priorité e hoore makko nelaɗo piyata goɗɗo hoori fuu hoori ninamani koɓe yurmeteɗo ɓuuri enen mofte maɓɓe ɗe fof innahu kana bil mu'minina raufur rahim ko ɗum allah daali ka alqur'ana ka surode tawba wonde nelaɗo o laatiki ko yurmeteɗo gomɗimɓe ɓen ay si on ɗon yeehi ha inni ko yi en piw pay kunkum ko par ce que hollisi kum waɗali ɗum ɗon haray gasata haray moƴƴata a wawi so windantake bakkatu kisa ka duuɓi sappo mais holliyare ko ɓe yo musidɓe julɓe watten yiili e nde ɗo julde watten yiili ko raɓɓiɗi kon e dendanangal dewe meɗen ɗen renoɗen e dendanangal dewe meɗen ɗen mais surtout nde ɗo julde awa noon nde ɗo julde so tawi haqqille men ɗen ila ɗo ari fewtiti e nde ɗo julde wonde en juulay awa haray nde ɗo julde wata wonde julde ha tuma juulirano nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam juuliri nelaɗo maki sallu kama ra'aytumuni usalli juule no yiruɗon noon miɗo juulira kono ɗum naadi ɓe makogol o hadisi ko saabu andugol ɓe ay oɗa no juulira façon ay oɗa kadi ñandego no juulira façon ngo e nder ko jindata ko yiya oɗa kadi no juulira o façon joni noon hande si tawi ko ɓe yimɓe ñembinta ko ɓe ñentinta ko ɓe jokkata haray a ɗigginta lawol a heɓata jurol a yaha hayɗa to yiya goɗɗo no juulira façon accita ɗum ɗon jokka ko ko yahaɗa kadi goɗɗo yiya goɗɗo no juulira façon accita ko oɗa kon jokka ko ɗon ko joni noon elaɗo make ya woppu ɗum ɗo fof ya terto ɗum ɗo fof ya hawko ɗum ɗo fof juule no yirɗon noon miɗo juulira nelaɗo ma kali sallu kama ra'aytum aba'akum yusallun sallu kama ra'aytum ajdadakum yusallun juule no yirɗon noon baaba en mon no juuli noon finɗon noon tawruɗon mawɓe mon ɓen no juulira juulire noon nelaɗo ma kaali ɗum juule no yirɗon noon mama soro mon ma karama ko mon jannowo on no juulira nelaɗo ma kaali ɓe maki ɓen ɗon fof na ñembeteɓe ma ɓen ɗon fof na ɓe exemple ma hawko no yirɗa no ɓen ɗon juulira fof juula no yirɗa noon min miɗo juula joni noon nde ɗo julde nde wawata sellude musidɓe julɓe si wona ila ka longal ɓawo to
julde alana heɓuɗo longal farilla mo lootaki. sonnajo on no mari piiji 4 kala ko heɓimo e ɗum ɗon juulugol sellantamo fes sina tuma o looti longal. gorko no mari piiji 2 so heɓi gotel ɗe ɗin ɗon sellantamo ka o looto longal fes sona sellantamo ka o juula sona tuma o looti longal. Masalan sonnajo on jibini laaɓi ma o yii fiilay yaani o wuppi e nder lewru makko ndum o laaɓi, ma o yiidi e moodi makko maniyo yalti, ma o waalike nina mani o hoyɗitike himo waɗa rindigu maniyo yalti. gotel e ɗi 4 si waɗi sonnajo on julde sellata ha o looto longal. ko wona noon gorkon kanko ko ɗiɗi o yiidi e sonna makko ma o waalike o hoyɗitike nina mani himo renda e sonnajo maniyo yalti. haray ɓe oɗo gorko gotel e ɗiɗa 2 seeɓimo ma oɗo suddiɗo gotel e ɗiɗa 4 heɓimo julde makko sellata. baltode o yananaka e natugol juulirde, baltode o yananaka e memugol qur'an ha jangugol qur'an, o yananaka ha o looto longal. itti e sikke juulugol si jaɓama ma si jaɓaka. jon noon ko jelo tata no jooɗi anda ko no longal lootote. si ɗum feƴƴi julde nden si iwi ka longal no hikki ka salli. nelaɗo make la solata liman la wudu ala, julde alana on mo salligi alana. haray si julde nde wona e julde ko be longal ngal looto no haniri. siɗa andi ɗum ila hande yaahi, sa anda ɗum sabu ko jittiɗa kon oɗo bayana ɗum woni Abdoullahi Kala e oɗo radio Bansan. ok, radio Bansan FM ɗuma fréquence makko ko jeli 107.2. ok 107.2 ça veut dire que 107.2 107.2 sabu ko jentiɗa oɗo ko radio occupiki ɓe ɓen jooma radio on technicien ɓe ɓen e oɗo radio ha sabimbimɓe ɓen yo waɗɗo bayana waɗu ha waɗɗon ɓe ɗo fo o groupe ɗo fo wallitike ma awa a andi ila hande julde ma nden wata sellude so natuma lootiɗa longal no haniri salligorɗa no haniri. nelaɗo make la solata liman la wudu ala, julde alana wonande on mo salligi alana. idan si ɗum ɗon gasi a gayni ɗum ɗum fof julde nden wata wonde julde ha sendidira piiji 37 yani julde nden no mari sartiji 9, hinde mari farillaji 14, hinde mari sunnaji 15. sa hawtidiriɗa 15 ɗa 19 e 15 e 14 total no wonde 29. sa watti ɗon ko ɗum woni surutuji julde ɗi 9 a watti ɗon wonde 38. ɗiɗo piiji 38 julde men nden wata sellude abadan andali ɗiɗo 38 sendidiraɗi. miɗo yaade natoygol ka juulirde mi anda farillaji julde ɗin ko ɗi jeni, mi anda sunnaji julde ɗin ko ɗi jeni, mi anda surutuji julde yani sartiji julde ɗin ko jeni. miɗo yaade noon juulugol, miɗo salligi miɗo yaade juulugol. hiɗa andi kon no woni misal mum no waywa misal wa jogiiɗo ɗo $100 no yaade waɗugol transfert crédit ka téléphone makko kono o anda nomba téléphone makko o tambo mbuɗɗin o hewta ko waɗoɓe transfert ɓen o jonnamo $100 o inna hi kolde nomba en addi noon numéro on o inna bon ko 7 bon ma ko 9 dow fuɗɗori bon kono mi anda numéro téléphone o. est ce que mbuɗɗin naatay ka téléphone makko? la abada mbuɗɗin naatata ka téléphone par ce que ko numéro téléphone on woni code no mbuuɗi ɗin naatirta noon ka nder téléphone makko. ko piiji ɗiɗi, imma ɓe jonnitamo mbuuɗi makko ɗin o yaha, imma mbuuɗi ɗin loowe hawke e yaha e téléphone goɗɗo. kono madama o anda numéro téléphone makko ngala no mbuɗɗin naatira. musidɓe julɓe nde julde kadi ko ɗiɗo woni code mayre o, ko numéro mayre on, ko ɓe anda farillaji ɗin 14, anda sunnaji ɗin 15, anda sartiji ɗin 9. ɓattoɗa karama ko ɓen ɓe janginama ha anda ɗum hawka wi'ugol mi mara temps, hawka ɗum etoɗa heɓa temps no andira julde ma nde. no ettiɗa no ha anduɗa mobile ma on ilka suɗɗama ko keso tawi a andama. no ettiɗa no ha hunjorɗa numéro téléphone ma on mo landike ma e hoore lawol hiɗaɗani fini nomba ma téléphone on ko jel a wolanaymo aynata e goɗɗo wolande. no ettiɗa no ha sendidirɗa ko honno defirte ande bo on ko yani ñama kuje ɗen e lanɗanɗan e ojjindin e basalleje ɗen e dobbo kon e liƴƴi ɗin ko ɗum adete waɗede a faltidiri ɗum ɗon fof iɗa mari hakkille jaka
na wasi amara hakkil e to awa faltindira ɗiɗo capantati e jeetati e nder julde maɗe minimum. Goɗɗo yo woni o mara gandal ko wajoroya ka radio ma ka télévision ma o mara gandal ko formira majlis o janna yimɓe ɓen ma o mara gandal ko darora ka julirde o waajo yimɓe ɓen ma o julna yimɓe ɓen. Mais ko forcément goto kala yo heɓu gandal ko wawata sellinirde minimum julde makko e minimum dewe makko ɗe ko be minimum o heɓa gandal ko wata sellinde julde nden o heɓa gandal minimum ko wata sellinde korka ka o heɓa gandal minimum ko sellinta hajju makko ngun simo fokkiti yawgol hajju si wona ɗum jaɓatake on yi jon noon buy e men no yaade juulugol sa inniɓe ko honno longal lotorte wallahi ɓe wattama sifanade sa inniɓe ko honno salligorte ɓe salligiki ayi ay ñabbeji ɗuɗuɗi ayi ay ellaji ɗuɗuɗi e nder salligi on wallahi sa inniɓe ko honno kon ɗum sartiji julde ko jelu ɓe andata sakkona ɓe wawama contande sa landike ɓe farillaji julde ko jelu ɓe anda sakko ɓe wawama contande sa landike ɓe sunnaji julde ko jelu ɓe anda sakko ɓe wawama contande haray dey mo wawali faltindirde ɗum ɗo haray la salata la haray julde ala namo haray julde ala namo wal iyadu billah haray koyen wattoyde si tawino tan on no yaajuno ɓuuri ɗo en détaillay no ngallol ngal lotorte détaillen no salligorte détaillen ɗi sartiji julde jeenayyi détaillen ɗi farillaji julde 14 détaillen ɗi sunnaji julde 15 anda ɗi on andowo ronka andude awa on mo hoddiranaka andugol kono tan on heƴata kono ɓaytun Allah waɗi karama koɓe no bansan ɗo haray a toroma a jeejama kala nanuɗo o nde ɗo yewtere amin Abdoullahi kala aray mi torki momi jeejimo mi lerɗinimo yo ɓatto karama koɓe wondaɓe ɓen ɓeɗo wawa mo faminde minimum ji julde nde suumaye kadi aray o ɓattoɓe ɓe faminamo minimum ji korka kan so yahay hajju ɓe faminamo minimum ji yani e gandal tawgal ngal dewal ngal sellata e ɓawo ngal ɗon janngugol ngal ɗon ko fardu ayn yani ko toɗɗi ɗum e hoore goto kala amma janngugol ko honno tagore nden fof fewnirte ko honno julde fof sellirta ko honno woni sariyaji yani diina kam kon ɗum dagi kon ɗum harmi goto no wawi en ma ɗiɗo ma tato no wawi janngal nden e saare nde yondinoren ɗum ɗon enen ɓe anda ɓen fewten on ɗon landoɗen mo hara en huwali ha landoɗen ɓen ɗon mais minimum ji diina kan dewe farillaji ko on tigi farla kon julde nden korka kan hajjungol jihadi ndin sakka o ɗum ɗo koko farla e dewe sunnaje ɗen yani noddingol darnugol zakatul fitri ko ɗum woni muudo e ko nantatay ɗum ɗo haray gandal angal gaynantama gandal mangal gaynantala pullo fota no wi gandal baba hirsanta ɓiɗɗo musidɓe an julɓe wonɓe lan jentade oɗo radio wiyeteɗo frafeñe 107.2 e bansan aywa yaafe bansan fm 107.2 ko ɗum woni 107.2 haray mi watti ɗiɗo makuji e sokeje mo ko julde nden ɓuri mawnude e dendanangal dewe ɗen ɗum ko goo en confirmi ɗum en addi ɗo mandeji buy ayeji alqur'ana e hadiseji e qissaji en addi ɗum ɗo buy awa noon julde nden wata wonde julde sowona timmugol ɗiɗo ɗi kontuɗe nde ɗo julde on andi nelaɗo signali en ka hadis ko nde adete hasbede si nde selli juuluɗo nde malida ɗi o andi konno julde nden hasbirte ka dargal tabal wona addede no ngal ɗo tabal joɗori ɗo ni subaka nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam adde walline ka tabal ko goto kala e men familan fota ƴettanta hoore mum subaka muɗum on ara wallina ka tabal eɓɓidira subaka mum on e subaka nelaɗon si nandi ko kanko déclarata nandi Allah yoɓa Allah wiya hino joddidinɗa si nandari ko kanko tigi déclaranta hoore makko Allah yo subaka e subaka nelaɗon he no sertide ka tayya ma meɗen serti ka sujudu ma meɗen serti ka ruku'u ma janngugol fatiha men o wona goto ma tayya jangeteɗo wona goto ma no men joɗorta non bayna sajadatayn kakuni sujudeje wona goto ko an déclaranta hoorema alqur'ana wi iqra kitabaka wa kafa bi nafsika al yawma alayka hasiban alqur'ana ni janga hoorema talqur'anu ko an yani hasbata hoorema a yoni ko hasba hoorema koni subaka si nandi Allah inna ƴettu joddindinɗa yaha si nandali alqur'ana ni fa atarafu bi dambi ɓe qiritoto bakkatuji maɓɓe ɗi fenugol alaka dargal polto palta e molto malta koni kadna ɗo ɗum alaka dargal ko an innanta hoorema Allah on ɗo on nandali
Allah inna mille mi yetino on ka aduna lagado kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mi laatike mi yetino ko on ka aduna ko on la do nyintinto wona cerno kari wona sheikhu kari wona baba mo wona mama soromo ko mi yeti on ka alqur'ana ka suratul ahzab ko nelaado to nyintinto nelaado kambe kadi be towna hundu min kadi Allah ba mi yottini dina kan e mabbe mi holli be no juulirte mi yetino be min kadi sallu kama ra'aytumuni usalli juule no yirdo no mi do yulira idan perda subaka on ko wana non dum don pottine en fow ko non goto kala rondorto subaka mum on goto adda goto kala ebbindirta yurna no hoore mum sinandi déclara no hoore mum Allah yobat sinandali yo Allah dando Allah inna banandali min ko mi wino ma nyenti min mi nano ma ya julirno bamma julirta ya julirno nene ma julirta ya julirno mama sorma julirta min ko min ma dewe ma den fop ya nyenti on e laado do ko o mi neli e ma baba ma o nane laado na o mi neli o na nyentinte o wona nyembetedo imamu mawdo on ka sare mo wona o nyentintedo wona o nyembetedo ko do ne laado dalilu on ko dum do ko lagade kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana banon nan dal jettu haw ko ya mimmi mara joddi pubel on kala hara ko honto ko kandiri yite jahannam yo Allah dan kala ko inna ya haw koy alaka nyoge haw koy te yarawna kandiri yite don ya fe yawdo haw koy gol e ko hawkata kon fo hunde artata kala hebudo nyoge ka darga o jonna yo hawkoy alaka hawkoy sona ko yiti hawko yowo e ko hawkoy ta kombe fosi be yehi ka hawkete kon hunde atata wal iyad billahi subaka pottine fana banne la même chose fi rapide fana pottine ala sarane la don adde mo be men adda ala saramu goto sidungasi futro ne la do adde mo be men adda futro mun goto sidungasi geje ne la do adde mo be men adda geje mun den goto sidum feji hikkine sunnaji di premier priorité rakatay fajiri den adde goto kala min adda den goto sidum feji deuxième priorité ka sunna ko witr nden don kadi adde o benna ko witr won premier priorité di rakatay fajiri o benna ko rakatay fajiri yani kanje didi do haysi ko avoya sowo ayafa ka accugolbe rakatay fajiri ko ya julude si jula subak witr kadi ko ya julu si walla bon ida wawa accude hay shafi'i wonande voyageur jo ma nawnudo jogi do ganto fi'utungo julugol jemmay mo yaafe sabu nawnare makko ma voyage makko ma occupation makko tit no satta shafi'i inne ya accudo ngota jul mais witrire nembe maki haqqun ala kulli muslim julugol witri ko haqqe kala jul sidum feƴƴi witri feƴƴi rakatel fajr feƴƴi haray ko buri jogagol puissance troisième position ko arata e julde den fo yani salatul eidain julde idije den didi julde donkin e julde sumaye ko de do tun kadi didi woni idi ka islam ko de do tun woni feeto ka islam de do kadi banne si de do feƴƴi ko dum hikkoto yani salatul kusuf weñu nange ma weñu lew dum adde si dum don feƴƴi salatul istisqa julde yarnina dum don kadi adde si dum feƴƴi salatul duha si dum feƴƴi sunanur rawatib julde hikkotode den wagoto farillaji didi rujjetede si wagoto on juule ma nay rujjetede si wagoto juule den hikkine si dum gasi salatun tahajjud julde nafila jemma si dum gasi hikkodon ko wiete ko yani tahiyatul masjid julde didi darde didi hiwrode juulirde mari ka juulirde ino faala joodade wagoto be wagoto lerbe foti imamu no khutubude foti ko fewndo mutal feti ko fewndo pudal foti nange no tumbi hoore sellantamo ka o joodo ha o rujja darde e laado maki ida ata ahadukum ila al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn kala ardo ka julirde wata o joodo dey ko saddi wo ha o jula darde sidum gasi salatul mutlaq ko yete salatul mutlaq yani ko jemma nyalorma lernde tawata wona farilla heewi wona kadi saiji harmudi juulugol yani anyaadi juulugol ka pudal nange ka tumbo nange e nange tumbi hoore e ka mutal nange dido saiji tati woni anyaadi juulugol tawana dido tati mi jodo tunnina mani bon bay min do mari tan mi occupaki goddo min ati yande mi salli go mi juula ko duwete salatul mutlaq wona salatul duha fewnditi
wona sunanu rawatibi fewnditi wona julde sunna pus heewi fewndon saayi ɗon wona julde farilla pus heewi fewndon saayi ɗon kono lemi ɗo softin ɗo faala rewde Allah min mo ninamani mi salligo mi juula juula ɗiɗi mi salmina mi juula ɗiɗi mi salmina aga miɗo kewo ko ɗum wiyete salatul mutlaq yani julde wellitade ninamani o nelanoka o yimmi tun o juulani Allah tabaraka wa taala koni ɗe fop yeɓɓidirte e julde nelaɗo wona farilla wona sunnatul muakkada wona sunna hayfuɗo hay pus kala ko tawata serti e julde nelaɗo nden a jaɓantake a yoɓatake wal iyadu billahi jonnon si nelaɗo maki sallu kamara aytumuni o salli juule no yiruɗon nomi ɗo juulira ɗum no firi ɓa ala seedewal ka yayten ka marché ɗo sooden e tawa ko image nelaɗo noon ko ni ɓe juuliri ɗum ala ton haray ɗum yadullu ala ma haray ɗum ko honɗum hollata ko e ɓatto karamokoɓe ɓen wonɓe bansanɗo ɓe ɓatto karamokoɓe maɓɓe wonɓe farafeñeto ɓe ɓatto karamokoɓe maɓɓe ɗe wonɓe baseto ɓe ɓatto karamokoɓe maɓɓe wonɓe konakiri ka leydi amin ka miwito ɓen kadi ɓatto karamokoɓe muɗum ɓen ɓe jangina ɓe hara kadi wona karamokoɓe o karamokoɓe ko yamiray ɓe gandal nelaɗo Allah sallah sallam seede o may ka lahdari wo la yahillu lahu an yafala fiilan hatta yalama hukumallahi fi sellanta helli faaɗo ka o golla gollal pus ha o jangga anda ñawore Allah nden e gollal ngal so si o janga o lakdari wonɗen wo wa yasalat ulama ma ɗum awa o lando janguɓe ɓen lakdari hattali ɗon hande o yahata o lando janguɗo wo janguɗo mo faama dina ma janguɗo faamuɗo gollitirta ko beleɗe mum ɗen jokki ma janguɗo ta ko sikke mum on hikkiniri yeeso miɗo sikki de ɗum ɗo bona miɗo sikki de ɗum ɗo no moƴƴi dalil makko fof ko wigol gonga ko alaji kaari wi gonga ko waliyu kaari wi gonga ko minanno baba en no maka nde a ñantay ko dalilaji makko ɗin fof lakdari no continue nayo lando janguɗo ko alladina yattabi'una li sunnati nabiyina muhammad o andi ko lakdari mi jangani la yahillu lahu an yafala fiina go hatta ya'lama hukmallahi fi so janga wa yas'alul ulama o lando janguɓe lakdari wi wo o ko alladina yattabi'una li sunnati nabiyina muhammad yani awa haray musidɓe an julɓe wonɓe jentade radio bansan ko ɗum woni 107.2 ko ɗum woni 107.2 haray on weltanama fota jentagol o ɗo radio kippuɓe radio on weltanama fota yanugol yo programme ji dina islamu feƴƴu nder ga e yallah tabarakallah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude e joddi ɓeyda mawninde daraja ko ɗum woni radio maɓɓe o haray mi wasiki en fof meɗen ɓattagol karamokoɓe ɓen yandi mi jeeji en ɓe jangina en dendanangal dewe men ɗen mais surtout nde ɗo julde ɓay jaka nelaɗo laaɓani en pos wo ka dargal dey ko julde adate vérifiede si korka ɓanne si hajju ɓanne si jihadi ɓanne si zakka ɓanne ko julde nden adate vérifiede desa ɓe makile si nde ɗo moƴƴi woore ɗe moƴƴi no gasa ɗe addete vérifié no gasa inne no c'est bon ɓa julde moƴƴi hay ɗen ɗo woni ton no gasa ɓon ɗon ko piiji gunduji ko feƴƴoyta ka dargal mais ko feeñi kon ne laaɗo maki si nde ɗo selli e qad aflaha wa faasa haray on ɗon mali sabu naatugol aljanna o daɗi ko ɗum woni naatugol yite o daɗi o kalifi wa in batala heesi nde julde bon fagad haabare gomɗi o perdi wa hasara o hayri si nama tun haaba ko o perdi no yoni si wiyama hasara ko o perdi no yoni si ɗiɗiɗi kala ɗi dubulama ko wigol ko on ɗon o perdi o luttirini par ce que on andi yo Allah dandore oɗo ko yite woni yahude ray ɓattoɗen karama koɓɓen wawi jangude ɗum ɗo inchallah mi andintinayi ko radio ko ɗum woni bansan wonɗen jentade ɗo 107.2 ray ko ɗum wonɗen jentade ɗo inchallah tabaraka taala miɗo tanƴini en accitay joni ɓoggol ngol jiyama on lando bere ko hatto jini ko landagol ko yowdiri e nde ɗo julde yani mawdu'u mo waɗuɗen ɗo on yani ko li rukuni sani min arkanil islamil khamsa ko fiingal ɗo tugalal ɗimmal ɗum woni nde ɗo julde e nder tugale islam ɗen joyi andi julde nden e islam no mari tugale joyi no mari pilier ji joyi tugalal aranal ngal ko seeditagol ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo lorramo rewali si wona Allah seedi to ne laaɗo meɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo Allah ko ne laaɗal ko ɗum wigo ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashhadu anna muhammad abduhu rasul ko tugalal aranal ngal no tugalal ɗimmal ngal ko nde ɗo julde
iqami salat ñiɓugol julde tugalal tammangal ko oɗo zakka yani ita zakat ittugol zakka tugalal naya ɓangal ko kaɗo korka sawmu ramadan horgol lewru somay tugalal jowa ɓangal e sakkitoral ngal ko wal hajju baytillahi man istata'a ilayhi sabi ko wonan ɗon heɓuɗo mbuuɗi ko yaare hajju o wakkilo hajju e hande noon ko tugalal ɗimmal ngal yewtuɗen janngo ma ɗum ñande goo inchallah e nder tournéji an ɗi manditoɗen enen auditeur yani enen jentotoɓe ɓen oɗo radio tedduɗo waɗaɗo barki wiyeteɗo ko ɗum woni Bansan FM 107.2 e manditoɗen hande min Abdoulaye Kala ko ɗo bayana mi waɗani en tuma mi artoy mi waɗana en kadi tugalal tammal ngal yani fi zakka o mi waɗano yey en ñande goo kadi no wawa wonde ɓawti leppi no wawi wonde ɓawti duuɓi fi tugalal nayaɓal ngal ɗum woni korka on do wawi en waɗanoyde kadi ñande goo kadi tugalal jowaɓal ngal ɗum woni ko yowdiri hajji bisinillahi tabaraka wa taala hara ila ɗo jama no wawi landagol e nder o minute 5 ma sappo hedditiɗo ɗo onande kala ko on tigui haton jin e muɗum inchallah. Shukran wa jazakallahu khairan. Good question. C'est très bonne question, très belle question que tu m'as donné. Landangal no laba ñande julde sumaye ma ñande julde donki ɗon andi se ruƴƴi darɗe ɗeni ɗe gayni en khutubay yani imam on waajo yimɓe ɓen ko yowodiri e muudo e ko yowodiri e dina maɓɓe kan siko julde sumaye siko julde donkin o waajo yimɓe ɓen ko yowodiri e fi layya e ko yowodiri e dina maɓɓe hedditiɓe kan siko julde donkin jon noon oɗo julɗo ko ɗaɓɓira ko yo juulu darɗe ɗen ɗiɗi ha o gayna obligatoire o jento hutuba on ha gasa ko ɗum waɗi hay sonnaɓe wonɓe fiilade ɓe tawɓe juulataɓe ko ɓe yewɓe wona à côté yani o kona sera to ha juuloɓe gayna juulude si hewti ka hutuba ɓe ara ɓe ɓattoɓe jillodira e sonnaɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɗiti ɓen taynaka juulirde juulaɓe sika ka juulirde juulaɓe nata mais sika ka terrain ka yaasi juula haray ɓe ara ɓe ɓatto sonnaɓe ɗimmo maɓɓe ɗiti ɓen ɓe jento hutuba o haray hutuba on ko hanaɗo jentede wonande no marɗo ganto tiɗugol wona masala ndiyam ɗan ƴiwni ɗan pusayoni bon ma galle makko ɗen no weddi o moguno ɓeygure makko nden fof o ari fi wota o perdu hutuba yani kala marɗo yani ɗo ko ganto feƴƴutugo ganto hattugo ket fi o jantake hutuba haray hollali iidi makko on boni o haray iidi makko on boni kono kala wonɗo jenti hutuba iidi on ha gasi nani wajuji ɗin ton haray o ɓuri o mo jentaki hutuba on so naara ko haɗi o jento ko fi ganto jaɓinigo kala gollal dina ngal goɗɗo ronkiri gollirde hara ko ganto jaɓinigo ka Allah haray golluɗo gollal ngal e kanko mo gollalon ɓe fota baraji haray o yaɓuratamo fos so tawi woni ko ganto haray ko ɗum woni e jababuye e ko ɗum woni landal o ɗo musidɗo meɗen inchallah. Ok oustas landal an ɗaɓangal ngal ɓe jogiti naam ko ɗum woni amma a yewɓe so naati e nder julirde naam an julirde no waɗa pilaji naam juulugol hakkude ɗi pilaji no daggi walla daggaki comme ça yiya julirde pilaji wona hakkude ɗi pilaji an woɓɓe ara daro hakkude ɗi pilaji ɗon juula no daggi amma on tigui yo juul hakkude ɗi pilaji walla dagganaki on tigui bon e pilaji yani ko hakkude sappeji ɗi ngo fandi hakkude piliyeje ɗen jayiɗi jayiɗi e hakkude piliyeje ɗen bon famal ɗon fota pilaji ɗi daroto ka juulirde a yiya ɓe waɗa piila pilaji ɗi jagitiɗi e plateforme o pilaji ka ha juulirde a yewɓe ara daro hakkude maji walla ɓe jewta e magal nder juula no daggam on tigui yo daro e hakkude ɗi juula walla ko yo ɓaara e majji yo juula walla ko yo fotto fe o juula bon shukran ɗum ko selon no saffa wongol ardi no si tawi saffa wongol no ɓisi piliyewal ngal ka hakkude saffa goɗɗo woniri ɓawoga goɗɗo woniri ɓawoga piliyewal ngal woni hakkude haray ɗon goɗɗo na yonu yeeso par ce que haray o feppali e jama nayi goɗɗum ɓaawo si tawi noon no organise a sappa wongol hino e piliyewal ngal hino woni yeeso haray goɗɗo no wawi wonde ɓaawo maggal juula o sujja takko maggal si wonide kadi salminama wonande faalaɗo naafude oɗo kadi o aray o daro ɓaawo piliyewal ngal o naafa hollali ko piliyewal ngal woni sujjande walla tabaraka taala on sujjande mais fi moyen fi ɓeɗo faaleteɓe yaltude ka juulirde fi muyen kulol wota ɓe taƴutumo kaw juulata ɗon si goɗɗo fokkiti feƴƴude hakkude makko e piliyewal ngal o baara jungo makko ngon o yayilto haray ɗum ɗon no selli ka on tigui daro ka ɓaawo piliyewal juula anniyo ko maande ko heedode nden noon yani hakkude makko e feƴƴo ɓen so tawi koni landal ngal ardi
ara ko dum faami mudum wallahu a'la wa a'lam. Okay, Ustaz. Min jigi langal gonga kadi doni. Shukran. Ajoni ko pawre sembo juru gongo. Marhaban. No taka ni unti yo photo hakkunde ka jula dal comme ça dula apara wi accu mi photo. Samone mi ronki. On juma mi pare ko photo do mi ko continue juru gongo. No taka ni unti yo photo wala ko yo continue. Bon, hara ko wagoto goto yani mo julude kam. No falani. Andi ko darde nay. Unti jula darde di ronki. Thank you very much. Mi fami anko ayette bajo. Bon, sellata simi habiri julugol futro sellata kami tajindira den don darde ha darde tati e timma. Siko subaka sellata kami tajindira ha timma. Siko geje sellata kami tajindira ha timma. Allahumma si wona nganto mboddi yaltita ma yaare yaltita piiji do di islam di nelaado yaani din yo ware ka der julde mi dabbay hayre mi eto non hara mi huccali qibla mi dabbira hayre yesa ma weduru mi luubo bodde ndi ma yaare den ha maaya mi ara mi continue julde hara mi do andi ka ruku mi wonno masalan ma kaka sujudu mi wonno ma ka darne mi wonno mi ara mi continue me ndugol tiyo mi jodon foto sellata no wayi masalan waka sumaye sellata ka goddo hora do balde sappo joyi o feta o hanga ka wona nawnare wona voyage wona sonnaji won do yide ella inna tuyo mi nyaamo hande mi fawto ba nangi ngel no tiidi ma ba mi do seppude ma ba hande ko luumo yo mi nyaamo hande mi fawto mi nyawdo on sam yobi to yenga lara sellata son tigi fuddike julde nden ko beende timma son tigi fuddike horgol lewru ndun ko beendu timma son tigi natani hajju ngun ila ka hormini o ila bayka allahumma labbayka ko be o kontina hajju ngun hangu timma illa ko ina gotel hara ko nganto jiyaadu e ngantoji islam accintini wallahu a'la wa a'lam. Landa lan sagi dingal be jide layno mi accio be ko la kadi lando do ni amma ayya ko be nder julirde ne toure nanga on tigi ko tuta wala on tigi tutto kine de yaltina ija julu on tigi harayno taggi o kontina wala hare julu no jari yo yalto yawa sande go arta kontina julu na. Jazakallahu khairan. I think we have good journalist today. Ide mari journalist ji yeddudo yani wawdo landagol lande jane ka der islam si tawi turre den foli on tigi ender ko julata kon pacap o wayli turre den da o huccali qibla bon o tuti serada mo way kontinde julde makko den ha o gayna turre den de bonnata julde o gayna o lota turre den ka yibbi don o nokkande o itta o lota o itta si tayno ender ko tutata kon o tutuno ha sattende tutugol ngol accintini mo julde nden ittimo fewto qibla ko gawna fewtede juule e nder ko tutata kon o tutuno ha o wonyori o ardiri ga ma o woni o ardiri ga e ko nantata dum beke to so hucci qibla o andi qibla en adduno sartiji din nane jeenay fewtugol ka qibla no jeya e sartiji ni si o hucci qibla on ara julde nden boni ara ko yo tut ko yo salmi o ya assalamu alaykum ko soni to o tuta ha o gayna o nokka o gayna o hawkoya o wara o fuɗɗito ko wano noon kadi ka tuƴƴugo si tawi woni o tuƴƴi ƴiƴan ɗam feƴƴitaali hibbi e coñci ɗin ha feƴƴiti hibbi e julde nden ka juuleteɗon ha feƴƴiti tawi ko seeɗa o tuƴƴi o yaltina miswaru makko ma clinex mo jogii o waɗa ka kinal makko si tawi tuƴƴande nden tiiɗi ɗon hay si o huccali qibla si tuƴƴande nden tiiɗi yara julde makko nden boni par ce que tuundi buy yalti e makko are ko yo yaw o tuƴƴa o gayna o loota ƴiƴan ɗan o sansa ɗin coñci ɗon o salligo o juula bon amma o ka turre ɗa turre nden ko nde ɗuuɗi wo so huccali qibla aray julde makko nden bonal mais nde tawno joni juuliɗe ɗen ko weƴƴitaɗe waɗa tappi ko karola julɓe ɓen harayno e mum na sifa juulirɗe fewdo nelaɗo tawata andanɗa hoorema ka kan jaarede to juulete joni kala sowɗo o tuutay woni turre nden aray woni ɗo yo wancinde nden turre wona soɓe koy o laali ɗum no wayi yani wa beeɓe yaafo ɗon ma wa soofe wa'ano mais kono ɗo yo tunninande yimɓe ɓen ɗon so andi o tuutay woni yo wi assalamu aleykum o daga o yaaka yaasi o tuuta ha o gayna o loota honduko makko kon o wiiɓo fi o tuuti bonnaali salligi makko illa ko ina gootere ha e nder ko o tuutata kon henndu yaltorno tawi henndu yaltorani hara fi o tuuti tuutande nden bonnaali salligi o hara o ara si o tawi ɓe salminali o kontina o branche o e maɓɓe ɓe juula si salminama o immo o yoɓita ko lutti kon so tawi le ɓe salmini o darna o juula haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude diwo taw tuutan julɓe ɓen ka nder juulirde wallahu ala wa alam.
Okay. Johnny Louis Line, no? Kala Johnny for Robert. Inshallah. Pakistan Community Radio 107.2. Jayid. Johnny Power Sengo Landal. Palama Indi Landal Power Kala Wandudan Jani Fina Islamo. No, I call it 6538106. 6538106. I'm a line on the which I like to call later with the program. While I'm Johnny Landal Power Sengo Islam. No, I call it 6538106. 6538106. Ustaz? Naam. Hay joni mi jogi landangal mi landi. You are welcome. So tayon tigi ne der julirde e der ko julata ko ayya e sumay e der sumayo wattude ko ayya tuttugol heeway tuttoɓe e sumay no ɗoni ayya on tigi tan waɗi misor ka jifa yaltina misor o tutta e makko wala yewɓe waddara sengo mum tutta haray ɗum noon no daggi wala daggake. Jazakallahu khairan. Tuttugol nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki mo tuttay hino juulude wo taw tuttir ka sengo ñaamoy wo taw tuttir sengo yeeso kaw sujjata ɗo yo tuttir ka nano makko mais comme mbo yeetaa ɗum ko tawɗo ko wonɗo juulude e yaasi wonaa juuluɗo e juulirde weƴƴitaande gate ma weƴƴitaande tapiiji on ɗon tuttata nano tuttata ñaamo tuttata yeeso si taƴi yanay be o anndi kanko o tutta yo waɗu no wi'iɗaa noon o yo o missoir ma clinex ma pooti hon waɗa ko njaare nder ton o yaltina o tutta o wattita ka jiiba makko ma o yaltina o tutta o joɗɗintina ka hakkunde koyɗe makko ara o joɗɗinaali ka saffawol hakkunde makko e goɗɗo fiita goɗɗo dampu yana ara o joɗɗinaali kadi yeeso to ray ɗum ñiddinana yimɓe ɓe tawi ko be o tutta yo tuttu ka miswaru makko o watta ka jiiba ma o yowa ɓo pooti hon o tutta o joɗɗina ka hakkunde koyɗe makko al islam la darara wala dirara innata forcé o tuttata ka joko ɓuri laɓeede modi yo reeno hara o tuttal ka juuli si tawi noon kanko ɗum ɗo woni gikku makko ko forcé tun o tuttay e wata wiide o taw naatu ka juulirde e wata wiide so naati toon forcé wona yo tuttu kanko o waɗi ɗum ɗon mbooka makko haray noon ko andinte yimɓe ɓen en faaminay ɓe wona dambugal suumaye won ɗen kono ɓay alandike ko yimɓe ɓen faamu tuuta bonnata suumaye tuutaɗe maɗen ko ɗe ɗuuƴi balquri i nafsihi moɗugol tuutaɗe muɗum ɗen wona de goɗɗo nunniɗa ƴettuɗa tuutaɗe makko ɗe laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal